Ekipe ya Manchester United itsinzwe umukino wa mbere wa Premier League iziki byagenze gute ku mutoza Carrick twabonye wasoje sezo yitwara neza ubungubu akaba atsinzwe umukino wa mbere na ekipe ya Hull City izamutse mu cyiciro cya mbere Premier League uno mwaka. Manchester United bafana bayo benshi batangiye kwikoma gatoza bati ekipe yacu ishobora kuba yoroshye. Ese bihagaze bite? Nihe kosa Carrick yakoze kugira ngo ekipe yiwe ntibashe kwitwara neza kuri uno munsi? Ni Inuma Media wikisabwa na kimwe kandi subscribe hano ubundi twari turushaho kubana mu biganiro byacu umunsi kundi uko bwije nuko bukeye. Icyo twashyize imbere cyane ni sport. Tujye kureba hamwe ibintu bitanu byatumye ekipe ya Manchester United kuri uyu munsi itaza kuza kwitwara neza imbere ekipe ya Hull City, bigatuma ekipe ubwayo itsindwa ibitego bigeze kuri 2-0. Manchester United byagenze gutere turere kuri 11 babanje mu kibuga cy'ambere nkuko byari byitwaze n'undi n'abantu barebye imikino ya pre-season kurandwa ekipe ya Manchester United. Sana MEZA yari mu izamu, uruhande rw'umucaho na Sulaiman Zarawi, urundi ruhande rucaho Ruksho, hagati mu kibuga hari Andre Heaven ndetse na Harry Maguire. Imbere yabo gatoya bari abakinnyi babiri bashyashya bose muri ekipe ya Manchester United, na undi ni UNITED HAVUZE Andre Santos. Imbere yabo gato cyane uruhande rw'umucaho Brian Mboyemo, Patrick Durugaca ku rundi ruhande, hagati mu kibuga harimo Bruno Fernandes akina inyuma ya Matias Kunya. Manchester United abo nibo 11 n'ubundi byari byitezwe cyane yuko umutoza Carrick ari buze kuza kubanza mu kibuga, gusa yirengagiza ikintu kimwe n'uko ekipe ya Manchester United yashyize abakinnyi benshi mu kibuga hagati, abasatira cyane babake. Manchester yakinnye umukino navuga ngo nta typical number 9 ifite, nibyo Matias Kunya gukina nka nimero 9, ariko ntabwo yaguhereza ibisubizo byanyabyo bya rutahizamu. Ntabwo Matias Kunya nibyo azi gutindana baraka abantu bitegereza neza Matias Kunya buri yakinamo ni umukinnyi kunze gukina agaruka cyane hagati mu kibuga, not kwinjira imbere mu mipangire. Nyine napubona ko umutoza Carrick hari uburyo yapanze ekipe ya Manchester United butanogeye abafana neza, kuko nyine ekipe uko bayifuzaga ntabwo ari gukina. Ntabwo ekipe ya Manchester twabibonaga ari ekipe iri buze kuza gukina idafite umwatakane ukina nka nimero 9, kandi mu by'ukuri kuri bench yayo yari ifiteho abakinnyi benshi. Mbere ko njya ku kintu cyatumye ekipe ya Manchester United mu by'ukuri yari gukosora mu mipangire ya line up, akatugiye ku kintu cya kabiri mu by'ukuri ekipe ya Manchester United ubona ko yazize cyane. Ekipe ya Hull City ni ekipe yazamutse uno mwaka, ni ekipe abenshi bavuga ko ntabwo yakoze amarekrutoma menshi uno mwaka, ariko ni ekipe yari ihagaze neza. Abantu bazi neza ekipe ya Hull City uno mwaka izamuka yinjijemo abakinnyi navuga ngo bakomeye. Turahera ko baguze navuga ngo amafaranga menshi cyane. Na wundi ni umuvandimwe bamwita yavuye muri ekipe ya Rayo Vallecano, ni Mendy Nober, none umunyasenegal ukina ekipe ya Hull City, ariko ubona ko nyine yagoye cyane ekipe ya Manchester United. Hull City mu kuzamuka kwayo yararebye ibona nibyo nta bakinnyi benshi cyane yari ifite mu cyiciro cya kabiri bayifashaga. Reka bose hafi ya bose isa n'isora swad yose yakoreshaga mu cyiciro cya kabiri, hafi ya yose yarayisoye. Ko Hull City yongeyemo abakinnyi bageze kuri 20. Yaguze ukuza ama ekipe yo mu Rwanda gura, niko ekipe ya Hull City yaguze. Ubona ko nyine ekipe yagiye itira nyine bamwe abenshi ubona ko nyine harabo yagiye itira, ariko ni ekipe nyine yagiye izana abakinnyi ubona ko nyine bakinagaho bari kandi ubona ko nyine bazaza gufitinga muri filozofi y'umutoza, kuko nyine ni umutoza ubona ko nyine nawe ufitemo experience navuga ngo yo gutoza n'ubundi, ko ni umutoza umaze nyine igihe atoza ono Jakirovic, umutoza ekipe ya Hull City, Sergi Jakirovic. Abenshi baba bati Jakirovic n'undi nawe ni umwana muri Premier League, nta bintu byinshi yari yakora, ariko twibukirane Jakirovic
nubwo yes nta bintu byinshi yari yakora muri Premier League ariko ni umwe mu batoza ubona ko nyine barimo baratanga icyizere bitewe n'imikino ya pre-season equipe ya Hull City yagiye ikina. Ikintu cya gatatu yafashe equipe ya Manchester United kikayishyira down cyane ni ugutsindwa ibitego hakiri kare cyane, kandi ubona ko nyine ibitego navuga ngo biri unexpected, hagiye equipe ikurusha nibyo ariko yanagutsinda ikagutsinda ibitego nyine ubona ko nyine byateguwe neza. Equipe ya Manchester United uyu munsi yarushije equipe ya Hull City, ariko Hull City biza kuza kurangira ari isa naho navuga ngo itangiye kwinjira mu mukino hakiri kare cyane ku munota 17 gusa. Ajay abatsinze igitego navuga ngo cyaje gisa naho gikura equipe ya Manchester mu mukino, kuko unosemi Ajay yatsinze igitego cyiza, aba defenseur equipe ya Manchester and Heaven na Harry Maguire batangira kugira pressure yo kuzamuka cyane. Umva agaciro k'umukinnyi yatsinze igitego afite agaciro k'ibihumbi 675. Niba uzi neza navuga ngo equipe urebye no muri Premier League ari mu bakinnyi navuga ngo bahendutse cyane, ibihumbi 675. Navuga ngo n'umukinnyi ubona ko nyine arahendutse cyane nubwo afite nyine bihangbaye cyane, uko mbere yo kaza muri equipe ya Hull City yari yakinnye muri equipe ya West Bromwich Albion, aza muri equipe ya Hull City. Mbega urebye nibwo bwa mbere navuga ngo agiye gukina Premier League. Ahandi hose yikiniraga mu cyiciro cya kabiri gusa, cyangwa se yikiniraga muri Championship. Yakiniye muri equipe ya West Bromwich, yakina muri equipe ya Rotherham, yakina muri equipe ya Cardiff. Nizo equipe nyine ubona ko yagiye yikiniramo cyane. Umve ngo nubwo ari umunya Nigeria nta na rimwe yari yahamagarwa muri equipe nationale ya Nigeria. Umva icyo kintu ku myaka 32. Equipe ya Manchester rero sasa ikinera gukosora ngiye kujya ku cya gatatu. Ikinera gukosora muri mipangira Swad umutoza Michael Carrick arabizi neza nubwo equipe yiwe ititwaye neza, nubwo abakinnyi be nyine benshi batari bari muri form, ariko arabizi neza uburyo equipe yiwe yagiye gusoza ligue ihagaze, sibyo? Abakinnyi bose basoje ligue bakina hafi ya bose bari bahari, kandi yaranagize inyongera nziza zo kugura Michael Rashford muri Swad. Hano ngiye mbona umutoza Michael Carrick yari gufata Kobe Maino akagaruka mu kibuga. Niba mwabonye neza umukino Andre Santos no mu mwana wavuye muri equipe ya Chelsea guhagarara na UNITED HAVUZE byamugoraga cyane. Rero Michael Carrick yagomba gufata icyemezo kiri hashi nibyo, agafata Andre Santos naze kuza kumuzana muri 11 babanza mu kibuga, gufata abakinnyi bose babiri ni bashyashya, nibarumva neza filozofi ya equipe nibyo ni mwiza, ariko warebe icyo equipe ishaka. Wari ufite amahirwe ufite equipe yawe yose mwari muri kumwe mwaka ushize nta bakinnyi benshi nibyo wongeyemo, ariko hafi ya bose barahari, kandi ukagira n'amahirwe yo kubona Harry Maguire yagarutse muri form. Navuga ngo hanangaha niryo kosa rya mbere mbona Michael Carrick yakoze, n'umwaka utaha yazarikoze no mu mikino utaha yazarikosora. Ikindi gufata Matthias Cunha ukamushyira kuri nimero 9 uzi ko ufite Michael Rashford kuri bench, nibyo yaragarutse muri Swad, ariko ntabwo ari umukinnyi mushya muri equipe. Umwaka umwe agiye muri equipe ya FC Barcelona n'amezi make yasitijwe muri equipe ya Aston Villa. Ntabwo ari ibintu byatuma Michael Rashford yibagirwa filozofi ya equipe, kugira ngo rero umwongerere ikize. Nibyo amuzanye mu gice cya kabiri cy'igitangira, ariko amuzanye mu equipe iri kuri pressure. Ubona ko nyine navuga ngo equipe yose yatangiye kujya kuri pressure, ngo why Manchester United igiye kongera inganye match y'umunsi wa mbere. Ubona ko nyine abakinnyi bose bari frustrated cyane, buri umwe wese ari gukina ashaka igitego. Marcus Rashford nako nyine arimo akimara kujya mu kibuga asa n'uwibuze, yari kugarura Matthias Cunha ku ruhande rumwe, Marcus Rashford cyangwa se Benjamin Sesko umwe muri bo akajya kuri attack. Noneho sasa yamara kujya kuri attack equipe igasa naho noneho iri balance. Patrick Dorgu nyuma yo kugira ikibazo cy'imvune ntabwo yongeye kugaruka nka Patrick Dorgu twabonaga mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu. Rero Patrick Dorgu byari ko byiza iyo bamudropinga. Gusa hari ikintu cyo kwifashimira kuri equipe ya Manchester United rero nicyo nsorezaho, ni igaruka ryiza rya Luke Shaw wagize umwaka w'imikino mwiza, umwaka ushize akina match 38 zose bwa mbere mu mateka. Ubu ngubu Luke Shaw ubona ko nyine natagira ikibazo cy'imvune ngaguduka, ko ubona ko nyine Luke Shaw bite n'imikino myinshi yagize umwaka ushize, man yagize amahirwe n'ahamarwa muri equipe nationale ngaje gukina igikombe cy'isi, ariko ubona ko Luke Shaw n'umwakino hagaze neza. Ikindi credit kuri Harry Maguire, nubwo Manchester United itatsinze, ariko navuga ngo Harry Maguire afite amanota y'umukino 100%.
nimvuga afite amanota y'umukino menya ngo nyine ni wa mukinnyi wakoze ibintu byose yasabwaga. Harry Maguire ni umwe mu bakinnyi navuga ngo abenshi bavuga ko Harry Maguire ashobora kuba yararangiye, ariko navuga ngo ku giti cyanjye Harry Maguire ni umwe mu bantu bazatanga akazi ku ma ekipe yose zahura na ekipe ya Manchester United. Harry Maguire. Ikindi navuga ngo hari Brian Mbeumo wagerageje gushota biranga. Hari ikindi cyo kongera kubanzamo umuntu bita Mazraoui nibyo ni mwiza muri equipe nationale ya Maroc kubona agenda, ariko Mazraoui sinzi impamvu yageze muri equipe ya Manchester United aba yumva nka underdog, aba yumva nk'umukinnyi uri hasi. Icyo navuga rero nasorezaho Manchester United abafana bayo ntabwo navuga ngo igikuba cyacitse, equipe igiye kugorwa cyane ni ibintu bishye byo gukosora ubundi equipe ikagaruka mu by'ukuri ikosora cyane kuko nta bintu ubona ko nyine byabaye bidasanzwe. Gutsindwa na equipe Hull City kizamuka bibaho muri Premier League, equipe igatungurana. Manchester United kuri cyane equipe ya Preston Town ikizamuka muri weekend itaha, naho ngo Preston Town igihe cyane cyo gukosora amakosa. Manchester United izakurikira Everton na equipe ya Manchester City. Byaba byiza kuri Man U igiye gukina na Manchester City imaje gusevinga amanota ya Everton ndetse n'amanota ya Preston. Ikiza Manchester City uzayakira iwayo. Iyi ushobora no kuzaba ari umukino mwiza equipe ya Manchester City ivuga ngo mu gihe Enzo Maresca aguma kwitwara nabi twari tumusezera. Coup de chapeau ku bahungu ba equipe ya Fulham, coup de chapeau ku mutoza equipe ya Fulham. Navuga ngo equipe ya Manchester United irarushijwe mu kibuga, irushijwe resultat, ariko mu kibuga yagerageje cyane. Ubwo nyine ibindi naho utaha amakuru ya siporo yo nakagaruka ku Numa Media. Ukisabwa na kindi kandi subscribe. Premier League turayigendanamo, navuga ngo byose updates zose champion Rwanda zose tuzatuzigendanamo 5 kuri 5 kandi subscribe ubundi turashaka kubana umunsi kundi ko bwije no ko bukeye. Mugira umusi mwiza, turabakunda cyane.